show me the way. Sometimes I stumble on my way to you. Kau boleh tuan banjarabnya. Try to berkelai penyerahnya. Kau pahami, pahami kalau kau terjadi. Kawan kenal jumi kau kawan jumi hati berubahni. Doain kata terima kasih. Bertuman kata jumi. Kembali dengan presi ini. Berwarna bisa disor. Andre pelayan pasio. Idon lagi jong kita. Temu. Hagi dok nur hagi mensim jong ngabat jong phi kami sim jong ngabat jong phi Iwan paniti yaki hauta boro kijing temu kijong ngabat kijong phi itip tang ujisu bala banten sting ya kijing kit kebakia kijong phi itip tang ujisu bala panjaram bala panaibon bala pankensan bala manaji kirmen ya kecing yaro baro ginyarwa yaro baro ginyarwa yaro sesinero terasino yaro yang trasijino baro ginyarwa yaro yang trasijino baro ginyarwa yaro baro ginyarwa Dia burami ya ipadar yang i wadawan gica kani kecenong yang i hakani ke sekan annual youth week yang i dikenro dia burami pi padar pa itu kinambon yang pi de dia burami pi waro dikon kenro kiman bay menampa kidik kian yang i wa hakani ketiau waro istiau wan senran lang piu i dikena kenro hakani ke annual youth week yang i de ikulai yaki pastoral team modai lang gi i you try. Demikian. Tiba hakan gopor jumbo pi tahu dengan rusting dengan awan ruji cuma kata dapoi cuma macam lipat jaga besi yung dalam dewan yang yung kasus nam channel kasus nam sepok apa tak kali sepok kali rak sudah tiga bulan kamte yo kikenrowing inang hiar ki henry penyo wagani ka daw yo lase am kayir kayi chalende ko pentrot ya ka kam yong i kikenro yong pi kikenro na chalende ko wangam tipo ka beupam tipki ki perlok yong pi tipki kam tata mo yo lase kate to ka daw henry mendapat menatu punya yakini chami wa kikenro idunagi Telana pada try kata emi ini apa cenong ida emi katwa chispa kami yo pramau chispa pramau
macam lap arspa. Tapi penyau kendro ini dah, yo ima tang cispa ngut. Kuman kendro setiap, yo ada no. Penjual barang em kayir kayi selender, no? Em kayir kayi selender. Ketika kamka idea apa kelam ipi halor kani, empat dia puren yang kita nublai, no? Em ke tim yang pi ko bu hidai, ngana ike barok hau tau besan bor yang ah. Bo cipan jadi ke tim yang pi ko pa orihun sanga, resident yang pi, terperkat dong. Ini kelam itu mai. Ni hak kata ke tim ni, maksudnya apa? Nak pi nak belai, em belai pi. Nak pi mau mai pi mau? Rakti ke wong ngai. Rakti ke wong ngai. Orang pi wong ngai. Niti daw kan perkat ke yang ah. Ngala ike kita ike borok au ka besan bor yang ah. Kita ke tim wo ki kendro. Hakan nika second annual youth week ke yang ki pen perkat pe nga uok yu klame ki hawa yelut ki woro targam te ngala iki barok hoto pesan bor yang tade keli ya pi ngat mo ambulai churu pi ong pi ngat be exhortation, personal exhortation kajimut wa iwaro ha kajing im Kristan bemi to oman ki kendro barabo mklam ini kada em kiman be kiman pa mong chis nong tai ki kendro handrai particularly yepi ma ki wa penman ye ke program halor kajing to wa kajing long kendro ko yopi larabu kajing keli wiye o kendro lani ki ka ka kendro kamu coba abu yo coba ni toh ibu dah dapat kasusnya toh ibu dah dapat hausnya ni toh ibu dah dapat lepaulesnya kamu justru ibu dah dapat lepaules di kendro ini berano nah kamu pun kendro rambak ini justru dah baru kendro rambak kamu babukut no mereka punya kendro rambak tengah aja. Nah, the cross, no? The cross of the Pauli. Kau berarti bisna mau? Menadap bisna mau kana itu. No, menadap bisna mau kana itu. Kendro maya, kau au kelam kerja, halor kejinglong, landai kejingman, kekam kendro keyong pi, landai kekam kendro, ladamani kentai landai cemrang, no? Dalam manikan thai dan cenderang. Isayano itu lupa. Haklanong kuwa sopau kudkon lepau. Arbukunde sopau arbukunde. Ongu utrai waibor yaki baswai. Upen klaim yaki baduna kabor kasor. Utrai waibor yaki baswai. Baru upen klaim yaki baduna kabor kasor. Bu yang tak hati mitai ngala ike baru atau bahasan boringan naga citi yang Paulus di Kristen Filipi. Snatui wa kajinglong kendro ko yang i kajingman kendro ko yang pi particularly ko organizing ke program. Snatui kajingmut ko jubab yang ketiga kentin to naga ya kanin naga kitab yang isaya ko utra waibor yiki baswai upen klaim yiki boduna kabor kasor kacimut hini to kani kawang akamu kendro dada mana kan thai le ni mana cinrang le dakat kajinglong kendro yang na dakat kabor kendro ko yang na la ni joro wa kata kabor yang blai em dora ni la heksao Heksa aman rumah. Sinabi no, hek paspor. Klanokit. Kira. Buon ke idea ki but ki yonga. Kira. Lani, lada keliya je pila.
hadok anu ksak, hadok anu klan, hadok anu pro atau kejabi ke yang pi. Kenmu, lada kani man ke kamu ketika jinglong yang ngai kamu buru, ukain koro, wakawan kan ublai, ngalak ikan baro, nang bakabor ke yang ublai, man useless ketika jinglong kontrol ke yang ngai, useless. Mem prek kam ke tang kejak, mem man kam ke tang kejak. Niti dah, uye tu kontrol, nanti kaya ketika kontrol, kau ye ule. Ya kawan ke kam klem ke bor ke yang belah. Dalele ya ro itu ki kendro ki was start hai nurwai, start utem, mo start udwai. Ya ro iki. Bat da pencong chit ki yang ai pi akor kom go kerpang kamnu uman yang ki buru ki wa respon yo blai na ba jing duai ko respon yo blai nang ba jing duai bat nang ba ke jing pusat wa klam ki nang ba ke yo blai ni pasti nama kita nu belajar di kot adekot. Yoro iki hakul kom go kerpang ko ngangat ani to kejingat ko yung na ko klam ke bor yung belajar lele dengan tharayo nur kita ku hini le. Tamam tam. Mo ang biwa menle na lai mo. Ha? Matharai em ga yiri ga challendet ko belajar wapi da pensap pen ku wapi kama pensap pen ku yo Samuel ham ong rong adang kena, ham ong rong adang kenro, mo kamte ong belajar Samuel. Wat ong bangadang kena, wat ong bangadang samla. Henry pengku belajar udah kebor, debite kam udah kenro, wucur layu debite cekriyo belajar. Ngajak gitu kenro kawan ini lah, kecing celur yang kita kata. Kau kebor belajar, dapat klan ko, yakin. Tipki wa dunaki, tipki wa papki, derwagi ni sepang ketika jing yor ayong belai. Na apa mo? Yu kejing yor ayong belai. Derwagi sepang ketene. Kete to ubi na ki jingmut ki wa I kam u kenro la ni kam ke kenro ko ong chicken tin halor kani wa itlot. Sui kam ong ketene belai. Sui telot I sok klai ki kijap ki yong I. Henry wala katene mana emoni ye kabor ke yung plan ye le dule ye kita i waro nama kabor ke yung kamu ong ka tin yung ti kisamla sinran kila bantrot bat bantai bat habadang ki dang san kila ban ruat ro modu kalau man sinran adet penyoga kabor ke nga kamu tu sinran mo bon senjia kamu tadi, tamam. Penyu tu keboring kamu cenderang. Kita ni belan ko, kisamla cenderang ilak bantelot, bantai, berhabadang ki dang san, ilak ban luat. Ini kebentawan ketika jing dok nong yang ini ni ketika jing wong boy sekatong lambaran internet, to kamu ong pa bakui, bon sen, mo bon sen. I tak kontroli dakah. Tak kontroli dakah. Mana tak kontroli ke ujian? Mudur kicukurim. No? Ida kata saya kicukurim. Lada bang kicikandro. Atau ida kicikandro. Ida kicikandro. Lada u kandro. Mamu te kamon wala luj ule kawan kekam. Mamu kamon wala luj wow pendat ye kawan kekam. Cak kontrol dah ke kontrol. Emang fikir kontrol, no? Emang. Emang. Emang fikir kontrol. Tiba dah. Mantu kan hair bikisan. Tiba jauh tu bukan. Kata bukan. Cak kontrol dah ulani hakah. Haka tiga cak kontrol wa kamte ngatharayo ngayo wa utu nong cak kontrol dan lain-lain musuk ke bersemu. Iba dau ting, dau sir, dau lang dau pisah. Na cak kontrol. Tama. Buat tip kan ama ai. Buat tip bunga ama ai. Tama. Tak baik.
ni baile free Henry menaman open ni menaman clear ni menaman frank itu each other MD dia kecing artatin MD dia kecing kawan-kawan kecing senyau do mo dakin chania be we are open to each other hakadu kanu kam hakadu kanu feel kwa I ya kre ya ki hakam kate mot penman ke bi chak control paladi Henry kai ko jiawan hagi control to kani kai ko penman yo control po cha kajing di drugs kai ko penman yo control po cha kajing brai thala yo ki dur kita ki video ko pair la ne ki wan wa mi lang bakan ke social media ni ba ile wala cha control tu bro la ne ka tu ka bro ha kan ni ka internet ni ti daw barbor ong isaya wala da mani tu snyau klani snyau mani kamu tu centang andre nang cha khwai mana cha control ha kitai ha katai ha utai tham tam ke social media internet pun sen kani ku jia nya ka chi im yong u la ni yong ka poi pen ban cha ga yi cha ka jing jot ka jing pra poi pen ban cha ka jing sway ka jing troin ka jing trot wat wan chi mani le snawi misnaw lai doi wan chi program le misnaw lai doi u chimbenta ha ka yu kharis le misnaw phoi de wan da kanu ka kamu le snaw wit snaw lang abe nalor kate menajia kamte ka ko jia ya lampen ban ko yo tu bru da ha ba ka pop tek le ule ya kate kita ju dula sikmat da kate ka niti daw boy ke jing job yang control ni ke jing job yang control wa ku take care ke jing MBO le yang ka le mem di uperkhati kini akan ke jing long control ko yang niti daw boy ke jing tulina ni na do sedang ni uye u control to I wada pikar susna to I wada pi ar hausna to I was start wanang bi to I pro jabin bi to I wada da pi ke kerdan ku per ketika jing long control ko yang pi kini bu kecing keli la de la la picha kharwai phi ha kam kini kecing cha phu choi kanu sa ko widan ni ko ke internet ani ke media lampun kiwi no lampun kiwi ko widan ni ko inu sa ini ke internet ani ka social media barabor la de cha control ha kani dauman pik ni kam kiti ko ongi ki control ki wa mem ka kecing long control ki Henry mi ha kadur kada wa utai rupiah da control de kata ko rupiah da control gede kata ni uklam ki bro ya Henry nampak wan kamu jai tersarang daput the drop kata to ko jia ya ke long control ngai o wa hari ke chinong ko yang I dan ya ke chinong ka thau ko yang nga ka yang pi ngai jo pura da chap ngok ko ya kani wala da PNP ya kani ka ciptaan kam social media andre da live is ki thau so live is ki thau ki wa the so much influenced by this ki wa da chap control da kani pai ki ko chia tang chu update pia ka Facebook ko yang pi da am ki ko chia u pro tang Facebook pia ka YouTube ko yang pi to update ko YouTube ko yang pi chi wai pi da yu pi ki ko chia tawang kay ko swara ginito nakadaw ko wa cha control utu lanika ha katu katiar lani ha katu media lani ha katu internet kete to ko bi ne kichi ko wa yalam ni Your why that you why made why tang chit khan no Snapka sarka wa na shashi Shine,
por ko jome ko trajisu pa iye chua ba yin lai pha chi la ko jom ki gen kisam ni IT hamero yakikam kijam jomi ko bangila ne kasmin ko trajisu pa iye ko por ko jome ngala ban long kum ne Henry chu ai ka por ko jome be ngala ban champang khamta ma ka jing long samla ko jome trajisu pa iye kani ko por mi pan ma pro na me na kabanta ki aka ki bangi la hai kasi tadami le ki aka ki bangi pen sa si me ko kundran tuma iki isi member gawi ha kating pelayan pi ke program second annual youth week ke yang pi kawa dahi man ha kan ke chnong ke be cibo ni kinong cimbenta ki kendro kamtam kena kian ki dia kian yang pi ke wan cimbenta ke man be ke man pa ko wan Kemudian cipu ni kecing apa yang pi kecing kelam ko kacek ko yang na ko njok da kelam ha Henry da jam itu ini ni pa ulun kot kepo secisen kemudian cipu ni waro da berpen tindir di pi sket ada wasdam ni la presiden yang ga Saint Kendro Barato balang cinong Barato no Paris ni ka balang cinong orang presiden yang nak kita ni la warwai ha no wai khoyar ni warok waktu de kisah di pong tenang duai oh ya katim ke kurtim ke i dau emi ti dau ni berpiau emi ya ka youth fest ke i ti dau te tapi program ko khod dan rayo de ruan ni ke program ni ti duai ni ke bentai i si tai le no i nga ke mo be pi berbor ka jing long yang pi kam ki kendro ke man be ke man pa ka barang chinong hi warok ko bi ke mo be pi berbor Ikan mau ilat cita, secesir kubur cibon ciajar mu iwaro. Dan kurang megu Yesus. Dan kurang megu Yesus. Tak tercibur. Perlu minta dua berkat nambah jing dan nambah internet ya kalau benar kena pikir lekong ngecap berkom phone dengan yang benar dan itu emi porta kure phone margin phone ring phone te habo biyak ni dah wa
tok atau kerek sak khot mah sak khut ni tagi malik dia dah habis ya ada terkom kol kau kol gende ni kamu kol bom tok jadi bru yang lain tidak snau mok ni snau ka payu snau ka cepara snau ka cing sem tidak padar le snau jan snau tri di kam kita dia kian ni tagi dia ki payu kan ki oh ini dah ton ida snau tri snau skemi ni chimi itu kintin wa padar in snau ni ta yang pi hagan ngemet tidak to ila mani kiro ki wa pencak skor itu snau jing kro yo ini ngemet go transmen po berkat và hadu katu yo ai kita di stage kru wa kerpang tam nim ta ki kun samla te sin ina ai jing tak tiu he nim ta samla kamu pada ni dah penas tadi ngan kok penas obi hasab bro kalau tapi kita dah Desai pemimpin utang tanggung di KI kita kan bro, kita sebutnya itu dan bertu wadawan pinjam masjid dan berdeng sian dan minta yang ikut pendoahan ke balang. Dan sekarang belakang rat nunggu kedua pihak di tahu pihak Paris bertu lampi. Iwa pin nang dua jadi ila nang dua kendiang ya pi go iya kata cingkerku waro go iya kata cingkerku na blat dan aku dah cuba minta kan gemit kau dah pi amlang pi ceru ina do giman baik man pag kebro konkian wa ha kan gemit ko bro jan sampai kus ni dah poin saya ukut ni gigi bikin ini dan sisen kerbat pi padaran sejurang ikam kesen jemu kredit tai ju kian tai yang pi ya pi minta kan ika poin ni poin MP kate ka duty ka yang pi wahab maya pi ya ka bay kan mo ka ding long kan ro ka yang pi la da im ti maya ta ka bay ta ka yo pa yang na ko pai pi man pi ti kan ro ko ba man pi ti kon dau am la ka ding sara muong nga to kon yang kate you ought to respect your parents. You borong piye ka bayu pa? You borong mo? Ha? Rakti ko borong? Hakas ni parents ni? Toy? Hakas ni parents ni? Ngay bayu. Duty ka yung pi, haborong pi, ya ka bay, lani, yaw pa yung pi. Bolsen ni kenro. Menapan ki ya kajing kuak ki na kabe upa ada myo ki wajia ngati barang hiu ji piwate no andre embe la juba ba embe bon kijing kidau ko mi kalau itu menapa kabe dewi ka tang kate mi ho aku tu pa no huyo re kam tata okay. You ought to obey your parents. Very important. See? Kawali. Respect. Kung love. Kung respect. Kawali ban. Obey. Disobedience. Kapag kuwan ng kong duuwan sa kapatay. Kan mo yung kapag kuwan ng kong duuwan sa kapatay ito. Kajing bom. Kung iyo na bang mo? Iyo na bang mo? Adam wa kaim le bom ko ngogi yaw pla kani to kapak kuan kong du kuan seperti hap ko kam kerai bi rai dam hanga pi hado kini kesini dem ni te kwa ong pi ya kani pai percang ought to obey your parents skill ha kok mo ya ka be pa kak we yi wana chak dat piste chak sempat piste chak mai piste chak tim piste and my duty is as a child, as a youth, it is my duty to obey my parents. Duty ko nga ukok mo iya kabay upa. Ntok kabay upa ukok mo iya pi. Iya nga sang separa? Iya nga cejar na pa? To ada gamtes. Now, daw pan pi ada si daw ong kabay upa, ap chwa makon buyo ay. Ap chwa makon pen krek chwa gamtes tertet mo. Henry kan mo ka duty ko yung nga ka duty ko yung pikam ki kon kam ki kanro we ought to obey our parents kateto wasu kwa apun kan mo yapi
kenro. Ko khadu ko sam wa ong gani. Imitate the good example of your parents. Siap habut ya kenuk sawa bah yong kabayu pa. Julek paham kabayu pa emrama. Julek siwan gimana emrama. Kamu buru telot kabayu pa. Senyal tu ya gani. Kamu buru kabayu pa telot beki. Em ni kajing telot ke yong ki. Teng ceragi pidikram sima kan moy gani. Kamu tahu mah? Teng ceragi pidikram si. Haduk kate kajing telot kabayu pa. But sesesen kuah pun kan mo. Imitate the good. Remember ketika kente. Good example of your parents. Sabhabut ikan usawa bah yong kabayu pa. Nga kamu kon. Pi kam ki kon. Snow bah. Baik ikan usawa bah yong kabayu pa. Untuk kan usawa kuasi yong ki. Ni bah kam ki buru telot ki. Kam ki buru dah hati hakapak. Kam ki buru dalam kawan kajing pencoy kupun thame ki. Kemo kate tau kajing long buru. Ham orang daman bay daman pagi ki perfect ki janai ki. Ya. Ham sang pui kam ki kon wa kabayu pa la telot ki. Nanti daw sedang iki maya, sedang iki borom, sedang iki kongo, sedang iki wobut ikan usaha ko bah ko ki penjo ki yapi. Bor-bor kabayu pa ko ki penjo ikan usaha ko bah ni ba ko ki man ki kon yong ki ko bah. Ko ki kon padar, ko ki kon sister. Kemo ya gani. Dan ada em na pi ko inspire. Ko ka bor yung mensim bukuy nang ba kabayu pa suggest ki yapi. Ijingut ki yapi. Nga pun celur yapi. Kamu puju he yang pi. Mo majority na pi ki kendro jan ngai wa he jan. Kamu tahu mah? Nah, majority na pi lain nak gua man bay man pa ini. Penceluri pi kam dia kian ki yong na snow ba. Lalu em kam gani ka nuksa. Lalu ka jing pasio ka yong pi. Yen kami nyu Samuel hang nei ngadon ko try. Ong dikente. Ong dikente. Ewa kan ni ka jing yalum lang yang ini ka jan mit. Open kan mo kay ikam ki kendro. Em ni ka duty ko yong i. Ka kamram ko yong i. But hakajo ka pon kami kendro kan mo kamo ong nei ro sedang chak pencoy. Chak pencoy. Dawa chak pencoy kan mo o kuruin so blai. Kan mo kuruin sa kinong yarap. Hamle rada ka bor la jong, ham rai rada ka bor la jong, ham pendep rada ka bor la jong. Ya poi cha tiu khalai. Mo poi tiu khalai. Rada le de ka mon la jong de ka bor la jong, nga kamu buru dia rada yi ne. Penban cha dai salamo, penban cha that salamo, penban cha bun namo da ka jinglong kwa. Yusuga ka jingmano, kani para kendro dia kian ki yonga. Mo kaya kami dia kian ke yang to ewa kanika annual youth week ke yang pi open kenmo ke pi bagi lok kenro ke yang pi man ko kordo kwa au klam chang ke tim jin sket dalam tali youth kasih banyak ini tapi supaya publik ini berat lawan juga saya ini katakan annual youth ini kasih banyak tapi supaya iman baik manpa ibarat pamtam persona alisi Ibu belajar undang I terus impor untuk dimampu dan boleh Bangdes Pak Lipan. Kajing ai jong utrai jong Yesus Kristus kajing I jong ublay lam kajing slok jong mensim bakoi kindon rengkat bati baro
Ai nagabenta juni wai ban yo ajima jala kipok pisang. Duai terpamor asli buram jong ka balang Katolik apo sabarang. Kata temai kesimpulan jong ulangda jong ka balang kecuali. Yang yang kaan cuma. Ngaliok sengai cuma jumpa Israel te tuang hati. Endarak kami yang rei siya bandang kedok badan daman setiap part sekedar dokter. Antar setiap bangunan Ukraina mulai joki. Endal permit itu timbalan kiri kita isok kerja jaga darah. Ada setiap part lesian kita jaga darah baru tak ujian. Anda tak ujian kelengan. Bedon selalu tak kerja kayak kebanyakan pokok. Maong sa kanil, nakitiling outside, pagkim ang iso kung bain dito kay. Katakan day kabaki na yo chika sa pangkis na halay balay yatak batlan ka ya uti. Kakabaw siya kabadang ha uti. Jisu dan hangka lemni kesenruan jemuru kila diu hakile bat kila lech syakaperdo banwan yehu habagi pai ba kila lom yehu Jisu syasiliang gabung kila tuli yehu kono mikai mendo mewan poi syani the gospel jemuru Begini jingkule resnya berpori, curang gajing kenyum, yang kipai Israel percaya yang Moses warap hari siap. Ini gajing kenyum yang ki omyo bang, tenang. Ang yung Moses ila begini ako Egypt. Mariwan niya osai pada yung chomsa Egypt miyak nami. Waktu saksi kami, akrek kami, sana benda koi, kalau orang ibang dia, orang biang ibang di nami. Beliau kejinya yang dibaik Israel. Jadi dah, kajing kenyum yang kia Moses, kajing kenyum yang kia orang, mantu kajing kenyum yang belah. Jadi kita kami kajing kenyum dari benda kami. Kajing kenyum dari benda kami, koropi, kajing kenyum dari benda kami, koropi. Yang cantik. Kajing kenyum yang ini Yohani, pak orang. Yubo ni ngapai Nadewa tanah kawang tu baca nado nyau pau nado kendir pau persen kini kunyum yang iwo to hajing itu aku hajing dunai yang kemetsa hajing itu aku kemetsa kawan-kawan nasi si pau persen nado li pau persen nasi kunyum percaya hajing dunai yang kemetsa Kamai pi, nado khai thia, dulu khai thia, le kunyum. Kita tak bagi kunyum bukan kong du. Kalau arnuan, nei bentar itu tujuh persen demi. Tu nei dah MD dawai persen demi ni, kunyum ni. Dan tadi wa, dua diwi apa kena? Hari ini sini, dah. Bercampur batai
giginya kam bahaya muburu. Ide giginya kam bahaya muburu. Ang basic needs yang muburu. Basic needs of human beings. Ide gi. Kakam kajingkai mau kakam kajingkai ongi. Wa the basic needs lani giginya kam yang muburu. Manti tabang tadi menongkong lu. Kau tekuk kesan. Boleh yung kesan kosorwan kajing chongya. Kini to kisodli kijingan kam yung ubru tuan kam mau. Yung dalam dia awak kini kisodli jibut im rawiam. Kamu ini kita mesti ambil sedikit dan kian yang lain di pulau Bangkok. Kajingan kam yang kebang tadi. Kam yang kebang tadi. Kebang tadi mungkin. Dari kamu yang standar menjadi wah, dalam yo bang berula, dalam yo tangim. Ini. Nanti dah, seperti ini jangan kam hayo buru, abjid yang ini orang yang kam ada kata-kata, berarti diwa rabuna jangan kam. Di rabuna, di yang kam ada kata-kata. Kamu lagi berguna kesenangan. Ketuk kebang tadi dan kebang berkah. Nengkong tu wan dan sih. Hadir ijing yang ijing keku yang mulai harga jing yang roman kasih. Kajing kayong jisune kesini wa ketemu ngai. Wah, ublai, kwa berkowe ngai. Mohoi, kuslai warai duya kamet yang irang ini. Lani, mohoi ubami, mau kuslai uyobam, ne bentar kamet yang irang ini. Ri kuslai le, uyoi kijibam, ne bentar kamet sih yang ini. Kijibam, yang kamet sih yang ini. Ne tinggal kayu keris ukoi, tau kam ha harga jingim yang ini. Kam harga jingim yang ini. Tiap hari kawan ada yang ini. Yusnya aku ya kayu Kristus. Hari ini singa kai 5 people yang pergi ke mobile. Yogis pangkat Olympic for France. Olympic for France. Lalu kapan why kita opening ceremony yang ketika Olympic for France. Aku ada penelitian di dalam masa per ini kaji kuai berhadu yang Yesus. Ajarong yang bagi Kristus, dia akan terdikai sawi, jadi itu waka masuk waka wakilindo, punai bentai yang kempel belindo manu pro kata-kata. Jadi dah orang jual biar diukut, orang ala di camo, wangel, walindo, yang kulit suai belindo, dia kulit wangel, ada. Wangel umyi warna apply seperti itu benda dan hiu warna apply seperti. Jadi kalau justru yang benda atau ujian dari dia ni ukoi dong. Kamu benda kru kata-kata. Boleh? Lu benda dan hiu warna apply seperti. Hiu warna apply hiu boleh. Namanya. Wat dia kalau ni, kalau kali kru ketinggalan yang lendok. Nanti dah, lendok ye terpon, lendok orang ye kau yang berai. Kenapa ye kau yang berai? Lendok orang ni, ye kau yang berai. Jadi dah kali kau keting kru yang lendok, kalau kata-kata tekam ketingcam yang John dari biaya pun, kamu jangan payah keting bertemu. Nei benda yang ini borok tu yang kayu kuat semak. Kalau bannya kayu kerisukoi, memang dia warak pro bannya kayu kerisukoi. Lalu lumlangi kamar hambaro kinumlak pelihan kator pakai jingnya jangan masuk koi. Namar kita kamar bahai kita jingtrei jang bril kat pakai masuk koi pat dari jingtrei jang bril. Iya masuk koi. Kemasuk pun ke kaki kerek yang mulai. Kemasuk pun ke kajingke
kajing kere jengki yang oblay. Kat bagi giwro man gi kajing kere jengki yang oburu. Nene ka om. Ndon ei ka bakam koridor bane ka yo kare sokoi. Lalu oblay udon ka ei ka bakam koridor bane ka unjin dalai ya kata hangi. Namo kru parat ban ya ka yo kare sokoi. Namo kru parat ban ya ka yo kare sokoi. Ka yo kare sokoi ka kru tam na ki kru woro akan ngesna pakai. Ujon dari biar yung koyong kami na. Wat ka jingyang martir, kampat long haba yung ujon bat ka masuk koy. Naman pa ka jingyang martir, kadai ka jing terwakinya, jung diberi wala ka jingyang bisa ublay. Kat pa ka masuk koy pat kadai ka jingkinya, jung ublay. Haka ba uturwa, yala ka met, pat ka snam jung kun, jung u. Uhuping lan. Ubentu langkir lan. Living lan. Sewen langki sila. Jumita sila. Amy betul. Yang bi, ini tok wa jimat yang bi kamu bi biang. Even tahu siya ako kasay. May nilikuan MD jingkali kua dan ko pili ni tayo ki. Ato pikloy ban katkum kajing saindor kaseng ke parish dan ako kajing ilang spiritual director jongki. Oi, ban katkum kajing Let kum ki record jong kaseng. Atau pin pedat hok di kamram jongki tiba kebetulan ya. Di para sama kremlin siliang yeno. Atau pingai hagi jingikai betangrai ke bang Katolik. Atau pikular ekonomikai berjalan kamhok iki. Kin penken mau iki jadi kamram bat kidai bat pendat aga jingin sama jongki ke pamana kasli. Nigar patro yemi oglay try gamra bangar kui gini ikon ki jongmi bakin nomor bor ki sakhi bakim jongmi ha ki parabreu es turai jongmi bor kudri ispa maupun I can run and sing a play. Bakin yobar bor yalamet kabakot akia bakin laban tray akabris away try nigal padi nigal try nakapenta pangsim baichoni bakin yamas ni metakas ni to blame IE barbor kamet kabakot akia binang la shusho ban tray hapo parish yomi nigal padi nigal try Kibagdan yang mansa, kibagdan imam manpang. Doa gawan manpa, dah kabor ulay, makin dapat bor dan dikmen, makin yo en tinggal kam dikti. Nigar pad me kutray. Na kentan do kibreu maladingay ulay. Doa gawan manpa dah kabor musim mukul, makin nyot po ilang dikting, makin la pamut, makin hadiang siya ulay laki ting sirkan. Ngigang pa ni Megutray. Nagmutan samla sampoy yung kapalang sungang jangi.
Makin don barbor ring pejiko jikia. Sukitoy balakot sa Hawaii jong upon lambron. Ko kendan masyaallah kendan rumko joran. Reso negeri sing gerakan sedia. Ban penbit yang i nagabenta kanong pateng bom jukot daw Chris uturay jongi. Amen. Uturay udan rengkat patpi. Lay badan bor barong kerkui pi uppa parukon parumasim bakoy. Amen. Goya suk yaro ya uturay da kajing em jongpi. Nengkong nengcap pempai jing sungu ya belah terikerat wadaya i kemeriang wacit korang dan jola di mendet ya keni ke second annual youth week dong i hakani ke belang sinong yung i liang burom ya pi cikas hakani ke second annual youth week yung i ma poi da poi betul Juru yai guest of honor Jungi Miss Planki Supi pi to kang tuduan saji sen nu thap ti pi khat san sen yo kun mo pi to khat san mut yo ini ki ro kwa ro ha ka sen ro ada ta
datang mereka la datang tak kemen di bawah mereka sedang deh gitu buat tak merok. Betul for next program. Kater yo ay gajing chan na kasang samla dong ya sin group B. Hadin iter yo ay gajing klam na advisor yo ikong sisra sila. Kadwan David di jing now men da jing Yusuf hawayo yagi kan kanro de laji tiyaw wada penman gi yagniga anwal Yudwig yongki nado apo kendi tari da sedang yagniga anwal Yudwig yongki de cibon ki program da ikplay ki wada yelek bahagi na ini pun Korea in case of honor yang Miss Planki Pertu wan gigi yang eukian yang na bentag advisor yang kadang kita sampai hati yang ini Abang enak. Kenapa si Yusuf menyanyi Ibrakro Badia Pikicipkas ini kenapa sih ini ke program yang ini yo hanpia mado bachema dalam kijong gikman waga jinsen samla balang koteling leni wong wahakpo ka balang koteling chibon to kikanro kiwa champang haga bible kiwa champang wo yalam kiwa stat chat kiwa stat urwai kiwa teple ya ule ya ka extempore speech nang perkhat o nuyung tikim agi program kiwa ule pi wo close pi ya kini ka second annual youth week yang pi nedaw ka program yang pim tibi andai mana poi ini yo to ki program go pair pi dele pi ke entertainment Kamu music secretary Hagis Naruman Tusnam Hadukisnam Badawan. Kamu music secretary Emu Barbar I Wakasen Hantam Pencong Ciru Yakasen. Hagi Jingya Sen Dale Hagi Wan Ki program. Kini to kinong kit kam yang kesen yung I Kiwana dus nam arhajar apuwi hadus nam arhajar arhosu. Tehini por ukut kerpat iyaw chimkas yung I Wan yang ini award ya kini kinong kit kam yung kesen yung I. Kuni ya cultural and social team Yuman Jukman Wan Rati yang cengis ngobahan kerta yang kini.
maru hajik ini ongo jadi kamu miruman hau berkat bro udah karu wani hau hudut peliap no jadi ke yudwik ke ompi kuliah berlela arsin katula arsnem nado senya ka om majang ta na tubrila arpo pratu di isnem nrai de kecingnya lam yang belai kamu ngerti ke tim ke ompi yiule nem ta di kamera doa emu nong kerjaan ini kerjaan bor hari bor You can do anything. You can do anything.